Hagabede bagajing penkrek election shteng samoy na kabenta ka Shillong parliamentary seat. Ka Regional Democratic Alliance RDA kalamat akajing telot akajing teli hapdien ba ka HSPDP kalapan menapat ba ban kershan syo ukertong UDP hakenik election. Walaki artli giseng kletre lang hapok ka RDA hak election balalej HSPDP kalapan syai ba kam syamladan bentah ukertong balapan mi daga UDP bentah. Kani kalong bagai jas PDP ka kwa ban penyang do kertong uban yang daga sembal jong ka senghi. Penman kani kajing terang kam syamlayo kajing menjur ka bayamon hapok ka kenhuan RDA. Kajas PDP kalapan pau bagani kajing sya kam de kajing persya anda kajing kwa kum ka seng. Kaba klamla asyo ban penbet namar kajing lengkot palat kapor. Halor kajing wat kertong ka UDP na gabenta ka seng jongki ka HSPDP kelekran pensyai ba ka RDA kadai menyai ne bani kon bet halor kimat ki bakta ka jelabar kawai mentahi namar bam syumlai olat ban penbet renti ka HSPDP kala syemekarai ban penyang kertong bat ban kersyan yu kertong ka UDP ka sengkam pat syumlai rai ban kersyan yeno bat kam pat don gejekran bekiwai pat kiliang namar kata kala e akajing start ba gajing selok paki constituency ki district bat ki primary unit jong ka seng ba kinjit ikelenti kabak hambit kumno banyada ne kershan yau MP hakane ka election steng samoy. Hot ka ajing syangi don hakane ka RDA haka RDA ros kata ka parti jui te nilai ka sangro ya ka yau kanai jong ka UDP haka keteng jong ka RDA la kumpasisin asin hakini ki election ki pada tenrai hakani ka kenti pada nak lihat parti kecungi ka kren sai ba minom kesan yau candidate jong ka UDP kenang ba pin lengkot ngan sia tu ya ka dau ka lomba nak lihat ka parti cungi hadin bang lihat perkat sani ba ni la kwa ken men penyen lo jong sembol mo la jong sembol la jong parti te rataru ni dia poi hak jinga su menang hak RDA te ke ba ru nilai persang ru ba lada kan ya bianglang ya ki parti hak RDA kan long he bang bu do pomon sembol te ya kaniru persang ba dia kren kam de ke jinga persak mut ke jinga kwa ju te kum ka parti te ya rataru ni syamla su ban penbaik ni marga kalong ru le sia ka po ka ba lingkot na kalian ga UDP ru kala nang ba ni candidate ki pandian baik na parti ke chungki tengi ya candidate ni common candidate tengi ya kren berada ka basuk da ka ba sum thu pada yang toka RDA kan ne kan sa markan pek dalam ta ki larger issue jong ka state hi berapa way tele yau candidate yang mentahi na marba ngimyo lat ban ya baik ba tengi ni syahi ba yang mentah nginam dong yo kandidat ladehi ba minom yeng lang ru ha ka jia kesan lang ku menswa yo kandidat jongka UDP kalian ke parti halo kaniru ye pakat sani ba namar bangin don kandidat namar ngim ya mon ru tau common candidate te ni man se ba ya kani ka kam ni su ni halong ku balong neutral we kalian mo ba ya kani ka kam ni se ya selok ni iru ha ka jing start jongki nong yalam ni se thu ya kani syaki jika parti functionaries haki district level, haki constituency level, bah haki private unit yang ke parti, baka i haki jing start ke chongki kumno ban kersani nong umi MP haki by election namar ngi yo lat su ban penmi lo jong ketong na jong sembol jong ke parti. Mentah kampak don bat no ban no ke jing kren ban kersan le ban kersan ngi ru ngi bat scam hiya kata ka jing perkat bah bangim don su kandil le jong te kum ka parti ni somrai ban ai ke jing kersan ino ten rei ngi i aka jing start jong ki nong yalam ki nong trei ki jong ka parti la haka district level dan haki constituency level tang ba te tang ita iwei ba dia bulang yu ju ban ya yeng lang yu ju candidate na kanika baka penmi na kalian jong UDP pada ni kelam don talang ada keti. Mila don lang bos kata.